Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Света, света, за непокорного свети, Божица рекава, зеницы и Господу се помилуй. Господи, помилуй. Святи храми, зоне, кои се неопорно страхом Божим нема, Господу се помилуй. Господи, помилуй. Священо герство нашего Якова, за часто предвидя Божие дочерство, за всякий верен Господу се помилуй. Господи, помилуй. Svakom neprijatelju protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomilуj. Za svaki grad, kraj, one koji vjerom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomilуj. Za blago rastvorenje vazduha, za izbir ploda zemaljskim nenamirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomilуj. Pove za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje, njihov spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomilуj. Da se izbavio svake nevignjava opasnosti, skobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomilуj. Spasi, pomili, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi, pomilуj. Imenuši presvetu, prečtu, preblagoslovenu, slavnu, vladičnu, Bogorodicu, prisnjevu Mariju, sa svima svetima, sami i sebe druge i sav život svoj Hristu Bogu, predajmo. Tebi je, Gospodi. Svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svakda i u sve vjekove vjekova. Amin. Litove Bogorodici, spasi nas. Velika su dela Gospodnja, koja su uređena po volji njegovoj. Molitvi Bogorodici, spasi nas. Njegovo delo su slava i krasota, pravda njegova ostaje u sve vekove. Molitvami Bogorodici, spasi nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i u vijeki vjekova. Amin. Molitvami Bogorodici, spasi nas. Gospodi, pomilуj. Gospodi, pomilуj. Tebi je, Gospodi.
i u veki u vekove vekova. Blažen je čovjek koji se boji Gospoda, za njegove će zapovesti veoma mariti. Spasini, Sine Boži, rozdejся od jevi, ojošija ti, aleluja. Njegovo potomstvo bit će silno na zemlji, pokoljenje ispravnih bit će blagosloveno. Spasini, Sine Boži, rozdejся od jevi, ojošija ti, aleluja. Slava i bogatstvo u njegovom domu i pravednost njegova ostaje u sve vekove. Spasini, Sine Boži, rozdejся od jevi, ojošija ti, aleluja. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Ninije i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Jedinorodni Sine i slove Boži, besmrtne si, izvolim iz masenija našego radi, pomlonjenica od svjatnija Bogorodici i priznonjevi Mariji, nemre ložno očelom vječivizja, razblizjaže Hriste Bože, smrni uzmemo bravi, jednici, svjatija trojici, proslavljaje mi, Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Tebi je Gospodin. Prosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospod reče Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje, kao podloži tvojih nogu. Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, osvija mirovje se razuma, nebo zvijezda služa življe zdoju očahusja, tebe klanjati sja soncu pravdim, i tebe vidjeti svi suti vostoka, Gospodi, slava Tebi. Skitač sile poslaće ti Gospod sa Siona i vladaj usred neprijatelja svojih. Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, osvija mirovi svijet razuma, nebo zvijezda
s tobom u sjaju tvojih svetih. Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, posija mirom iz svijeta razuma. Nebo zvijezdam služači zvijezdoju čahusja, Tebje klanjati s jasomcu pravdi i Tebje vjedjeti svi zodi vostoka, Gospodi, slava Tebje. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, posija mirom i svijet razuma. Nebo zvijezda služači zvijezdoju čahusja, Tebje klanjati s jasomcu pravdi i Tebe vjedjeti svi zodi vostoka, Gospodi, slava Tebje. Smjerno stojimo. Звездою путешествуют нас ради. Родись я отроча младо, превечный Бог. Си свет Боже наш и Теби славу носимо. Отцу и Сину и Святому Духу, sada i svaka i su vjekove vjekova. Aleluja! Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Vo Hrista oblegostesja. Aleluja! Jelici vo Hrista krsti stezja, vo Hrista oblegostesja. Aleluja! I duhovi Tvojemu. Roki me glasu osmim, sva zemlja neka Ti se pokloni, nek Ti zapeva, neka peva Tvome imenu. Čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla Galatima. Braćom, kad je došla punina vremena, posla Bog svog Sina, rođenoga od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupe one koji su pod zakonom, da mi primimo u sinovljenje. A pošto ste sinovi, posla Bogu vaša srca duha Sina, svoga koji viče, Aba, Oče.
nisi rod nego sin, a ako si sin, onda si naslednik Boga. Još se molimo za blažene, nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagovedne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju i za pravoslavne svuda. Mudrost, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Opet u miru, Gospodu, se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomoli, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Mudrost, da svakda čuvani vlašću Tvojom Tebe slavu znosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i svakda i sve vekove vjekova.
I zatvorenike i sve one kojima je milost Božja potrebna, da ih pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Mnogostradalni srpski narod na Kosovu i Metohiji, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Sve one koji živote svoje položiše na braniku otadžbine, za krst časni i slobodu zlatnu, od Kosovskog Vidovdana do današnjih dana, i sve one koji preminuše s nadom na vaskrsenju u večni život, da ih pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Spasi sve pravoslavne križne, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada, uvijek i u vekove vekova. Amin. No
Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasущi daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoj carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetog Duha. Boži dan, Boži sveti dan, za svetlošću obasjan. Boži svetli dan, za svetlošću obasjan. Djeva Hrista rodila, tebe nama povila, u pećini Hristosni, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristosni, sveta djeva nad njim bdi. Slava lepo miriše, Boga majka uzdiše, Lukom zvezda zasija, većina se zagrija. Lukom zvezda zasija, većina se zagrija. Sretan Božić, naši stari su govorili jedni drugima, čestiti Srbi. Ako je privilegija da se neko rodi, onda je to privilegija da se rodi kao pripadnik pravoslavnog naroda, a za nas Srbe posebno kao pripadnici pravoslavnog srpskog naroda, a to smo okupljeni danas svi mi Srbi oko ovog velikog praznika i najradosnijeg praznika Hristovog rođenja. Čovjek je u svojoj dugačkoj istoriji lutao, često sebi božanstva smišljao i izmišljao, ali nikako svoju potrebu za Bogom nije mogao da zadovolji. Bog, znajući tu potrebu čovjeku, udovoljuje čovjeku i sam je postao Bog. Stoga Bog ovog svijeta i ovog čovjeka može biti samo onaj Bog kome dimenzija kosmičnosti ili dimenzija svijeta i dimenzija čovječnosti vlastita ili sopstvena dimenzija i samo svijet i onaj čovjek može imati smisao u Bogu koji je u svijetu protiv, a to je upravo Bog čije rođenje danas slavimo
Bog naš, onaj koji je postao jedan od nas, postao kao mi, Gospod Hristos. Zato neka bi kroz ovaj najradosniji praznik Svetog Hristovog rođenja i nama po riječima one pjesme koja pjevata zasijala svjetlost njegova neprolazna. Mir Božji, Hristos se rodi. Pa istinu se rodi. Sad ću oca Stanka zamoliti da pročita poslanicu Patrijarha Irineja, koja je upućena svekolikom pravoslavnom srpskom narodu. Srpska pravoslavna crkva svojoj duhovnoj djeci o Božiću 2018. godine. Irinej, po milosti Božijoj, pravoslavni arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, sa svim arhierejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve. Blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav. Mir Božiji, Hristos se rodi. Se rodi. I Logos postade tijelo i nastani se među nama. I vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od Oca, pun blagodati i istine. Rečima Logos postade tijelo izražava sveti apostol, evanđelist i ljubljeni učenik Hristov Jovan, veliku tajnu naše hrišćanske pobožnosti. Onaj koji beše u početku, to jest od iskoni, kroz koga sve postade i bez koga ništa ne postade, što je postalo, onaj koji je život, Logos, slovo, reč Božija, postade tijelo kada nastupi punoća vremena. Kako bi svima ljudima uručio dan usinovljenja i sve ih priveo i uzeo svom i našem Otcu nebeskom radi spasenja i večnog života. Rođenje Gospoda našega Isusa Hrista je događaj koji ljudsku istoriju dijeli na dva dijela. Ono što se dešavalo pre njegovog rođenja, a što razumijemo kao pripremu ljudi za Mesijin dolazak, i na vreme posle njegovog rođenja, u kome i mi živimo. Čak i oni koji iz najrazličitijih razloga ne žele da pomenu Hristovo ime i govore o staroj i novoj eri, zapravo na vrlo dobar način tumače ono što Crkva Hrista već 2000 godina blagovesti. Da je pre Hrista sve bilo staro, a sa Hristom je sve novo. I čovek, i njegov život, i celokupna istorija. Rođenje Sina Božjeg je za hrišćane centralni, ključni, najvažniji događaj svjetske istorije i njegov smisao u apsolutnoj meri utemeljuje hrišćanski način života i hrišćanski pogled na svijet. Na ove temelje danas, kada ste sabrani u svetnim hramovima, želimo da vas podsjetimo, draga naša duhovna deca. Isticanje evanđelskih temelja pravoslavne vere nikada nije suvišno, jer smo svi skloni da gotovo neprimetno u veru unosimo sopstvene stavove. Naročito lako se to dešava sa sudovima i stavovima sveta i vremena u kome živimo i vrlo često njima prosuđujemo. Evanđelje i njima tumačimo događaje iz istorije spasenja. A za hrišćane je jedino suprotan postupak ispravan. Evanđelje, smisao događaja iz istorije spasenja i euharistijsko iskustvo života u crkvi temelje našu veru i sude svetu i svakoj istorijskoj i civilizacijskoj epohi. Počnimo najpre sa blagodarenjem. Ko ne želi ili nije sposoban da blagodari, verovatno ne može ništa od hrišćanske vere da dokuči. Ako smo neblagodarni, smatramo da nikome ništa nismo dužni i da nam sve pripada po našim sopstvenim zaslugama. U tom slučaju ne dugujemo ništa svojim roditeljima i precima, društvu u kome živimo, bližnjima sa kojima živimo, a ponajmanje smo dužni Bogu. Tako se manifestuje životni etos, krajnje samoživotni, koji prepoznajemo i u vremenu u kome živimo. A i tekako smo dužni i precima, i roditeljima, i društvu čiji smo deo, a posebno Bogu. Jer Bog tako zavole svijet da Sina svog jedinorodnog dade, da svaki ko u njega poveruje ne pogine nego ima život večni. Otac nam svoga Sina dade
ne kao platu i nagradu za naš trud, već kao nezasluženi dar njegove ljubavi, jer tako zavole svijet. Nezaslužena plata se samo i isključivo sa krajnjom blagodarnošću može primiti, zato što je ona prosto dar, a poklanja se onima koji sa ljubavlju danas pristupaju malom i nemoćnom, novorođenom detetu Hristu, jer se detetu i ne može drugačije pristupiti osim sa ljubavlju. Dete samo riječi ljubavi razume, baš kao što i Otac, kao Bog, samo jezik ljubavi i govori i razume. A dar je potvrda i znak ljubavi. Bog Otac nam danas daruje svoga Sina, a mi sa ljubavlju u blagodarnosti taj dar primamo. I tek na osnovu ovog temeljnog stava našeg hrišćanskog postojanja možemo dalje da govorimo o još nekim aspektima današnjeg praznika. Sin Božji prima ljudsku prirodu i u Vitlejemskoj pećini se rađa i polaže u jasle, ne prestajući da biva Bog, a postajući potpuni čovjek, Bogo čovjek. Ovo je najveća tajna naše pobožnosti, da Bog može biti prisutan u čoveku. Od Duha Svetoga i Marije Djeve rađa se istiniti Bog, istiniti čovjek, Bogo čovjek, Isus Hristos. Od tog davnog vitlejemskog događaja sve je u čovjekovom životu novo, isto tako kao što je sve bio nov jedinstven događaj u istoriji. Bog se neraskidivo sjedinjuje sa čovjekom i kogod se u krštenju i miropomazanju rodio Duha Svetoga, Sin i Oče, istina ne po prirodi kao Hristos, već po blagodati i usinovljenju. Rađa se novi čovjek od Duha Svetoga za spasenje i večni život. I tako sam Bog kroz ovaploćenje, a zatim i naša vera, uzdiže čovjeka i do svakoga čovjeka na najveće moguće dostojanstvo, da bude projava Božje prisutnosti u svijetu. Videh lice Tvoje kao da videh lice Božije, govorio je praotac Jakov svom bratu Isavu. Ovo svjedočanstvo bratske ljubavi u potpunosti je postalo moguće posle ovaploćenja Sina Božije i ostavlja najdublje posljedice na naš odnos prema drugim ljudima, znanim i neznanim, prijateljima i neprijateljima, prema svima koji uđu u naš život, kao i prema onima kojima mi uđemo u život. Da samo preko njih i kroz izraženu ljubav prema njima vodi put ka Bogu. Podvigom da zavolimo bližnjeg, mi projavljujemo istinsku i pravu ljubav prema Bogu. Onaj ko kaže da voli Boga, koga ne vidi, a mrzi brata svoga, kojega vidi, samo laže sebe i Boga. Svi mi, rođeni od Duha Svetoga, poput Bogamladenca Hrista, rođeni od Duha Svetoga, koji je u zajednici, ispovedamo da čovjek jedino u zajednici ljubavi istinski živi kao čovjek. I pozvani smo da takve veze gradimo u braku, porodici, širem društvu, a svakako u crkvi, koja je po svojoj prirodi zajednica ljubavi. Otuda je na početku pomenuta samoživost i samodovoljnost, zapravo hula na Duha Svetoga, bolest od koje se odmah treba liječiti, čim se primijeti najmanji znaci njenog postojanja. Sa ovim mislima o blagodarnosti, zajednici i jedinstvu kao daru Duha Svetoga, najavljujemo vam, draga naša duhovna deco, nastupajuću 2019. godinu u kojoj proslavljamo veliki jubilej naše crkve, 800 godina od dobijanja autokefalije. Prema svedočenju Domentijana i Teodosija, koji različitim riječima isto kažu, posvećenje Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa i dobijanje samostalnosti Srpske pravoslavne crkve bili su se 1219. godine u Nikijeji, blagodarjeći ljubavi i razumijevanju vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i tadašnjeg carigradskog patrijarha Manuela I. Haritopola Sarantena. Jasno je da se Sveti Sava prihvatio ovog podviga, dobijanja autokefalije iz brige za bližnje, prevazilazeći samoživost, u želji da razjedinjene hrišćane srpske države bliži istinski sjedini u svetoj liturgiji. Drugim rečima, činio je
što je činio da našim predsima, a i svima nama, pruži mogućnost da se istinski nađemo zajedno u Evanđelju Hristovom, u crkvi njegovoj, u kojoj se svi narodi, svi ljudi kao deca Božja sjedinjuju, da se pričeste životom Svete Trojice u jednoj zajedničkoj liturgiji kao u predukušaju Carstva nebeskog. Dobivši titulu arhijepiskopa sve srpske i pomorske zemlje, Sveti Sava je svoju arhipastirsku službu započeo u domu Spasovo, u manastiru Živči, trudeći se da po Noventijanovim riječima duše hristoljubive hrani duše korisnim besedama i duhovnim riječima. Ispunjen Hristom i svim duhovnim darovima, potoke bogoslovlja svima izlivaše. U vreme svetog Arsenija Sremca, naslednika svetoga Save, sjedište Srpske crkve bit će premešteno duboko u tadašnju unutrašnjost države, u Peć. Evo, iz Pečke patrijaršije već 8 vekova Srpska crkva svjedoči svetu blagu vest Evanđelja o novorođenom Bogomladencu koji dolazi u svijet da svojim iskupiteljskim djelom spase svijet i čoveka. Nebozemnu istinu da je prvo Gospod zavoleo nas, a da smo mi pozvani da na tu ljubav odgovorimo hrišćanskim životom, posvjedočili su naši sveti preci, pokazavši nam da se u ovakvoj istoriji, u ovakvom svijetu, je bitka za Carstvo nebesko. Utvrdili su nas u veri da se podvigom ulazi u večni život i da ukoliko na taj način priđemo životu, nema podvojenosti na Carstvo nebesko i Carstvo zemaljsko, jer postoji samo jedna istorija, jedna tvorevina Božja, jedno carstvo, jedna ekonomija Božjega promisla i našega spasenja. Drugim riječima, mi istoriju u kojoj živimo, Carstvo zemaljsko, osvjetljavamo Carstvo nebeskim, tako da se istovremeno borimo za pravdu Božju, za Carstvo Božje, dok će nam se sve ostalo po riječima Hristovim dodati u ovom svijetu i u ovom vremenu. Boreći se za pravdu Božju, za Carstvo Božje i osvjetljavajući Carstvo zemaljsko od Carstvo nebeskim, pozvani smo da posebnu brigu pokažemo prema našoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji. Svakodnevno slušamo o napretku i razvoju ljudskog društva i o posebnoj brizi za ljudska prava. Međutim, dok mi, kao i narodi koji nas okružuju, imamo pravo na različite životne izbore, našoj braći na Kosovu i Metohiji oduzimaju čak i osnovno pravo na život dostojan čovjeka. Zato smatramo da je jedan od bitnih preduslova za rješenje problema na Kosovu i Metohiji izgradnja društva zasnovanog na vladavini prava, u kome ljudi različitog porekla mogu da žive u miru, uz punu zaštitu i poštovanje svačijeg verskog, kulturnog i narodnog identiteta. Govoriti o trajnijem rješenju problema na Kosovu i Metohiji bez uvažavanja ovih preduslova značilo bi prihvatiti ratno i poratno etničko čišćenje i otimačinu kao svršen čin i odbaciti sve vrednosti na kojima bar načelno počiva hrišćanska Evropa, ali i čitav svijet. Mi tražimo poštovanje jednog od osnovnih hrišćanskih načela. Sve što hoćete da vama čine ljudi, činite vi njima. Sve što zahtijevamo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, spremni smo da pružimo i pružamo i svim narodima koji žive ili na Kosovu i Metohiji ili u drugim krajima Republike Srbije. Ali ta sloboda za srpski narod i za sve druge nije moguća u samoproglašenoj lažnoj državi Kosovo. To najbolje dokazuju događaji naših dana. Barbarsko lišavanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, namirnica, lekova i drugih stvari neophodnih za život, uvođenjem već zloglasnih taksi, stalne prijetnje, hapšenja i mnogo šta drugo. I najnovije je osnivanje takozvane kosovske vojske u cilju daljeg zastrašivanja i konačnog izgona svih Srba, kako onih južno od Ibra, tako i onih severno od te srpske reke. Ponovo ističemo da je za nas pitanje Kosova i Metohije, između ostalog, pitanje opstanka našeg naroda, sveštenstva, monaštva i naročito naših drevnih svetinja,
bez kojih ne bismo bili ono što jesmo. Naše svetinje nisu samo kulturno-istorijski spomenici, već imaju dublji smisao postojanja, prvenstveno kao mesta liturgijskog sabiranja našeg naroda. I to ne samo onog sa Kosova i Metohije, već i svih krajeva Srbije i svijeta gdje Srbi žive. U nadi da će nam radost novorođenog bogomladenca pomoći da zajedno pronađemo put i iziđemo iz bespuća kome je uzrok grijeh, pozdravljamo našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji u njihovim naporima da opstanu i ostanu na zavjetnoj srpskoj zemlji, rečima koje Hristos upućuje svojim sledbenicima kroz vijekove. Ne boj se, malo stado, jer sve što je rođeno od Boga pobeđuje svijet i ovo je pobjeda koja pobedi svijet, vera vaša. U isto vrijeme ostajemo u nadi da će i krivce za težak položaj naših sunarodnika obasjati svjetlost rođenja Hristovog i da će oni shvatiti dubinu grijeha koju čine, ne samo prema nama i našoj braći i sestrama, već i prema sebi i prema svome potomstvu. Možda će se sjetiti riječi premudrog Solomona. Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici se hvataju u svojoj zloči. Sa pastirskom brigom i odgovornošću pozivamo našu braću i sestre u Makedoniji, koji su u raskolu, da u duhu Hristove ljubavi shvate da je autokefalija isključivo crkvena institucija i da ona treba da doprinosi napretku i učvršćivanju jedinstva među pomesnim pravoslavnim crkvama. U tom smislu se Srpska pravoslavna crkva trudila i radila svih proteklih 8 vijekova. Ukoliko bi se po logici ovoga svijeta autokefalija shvatala na drugi način, kao element državne suverenosti, nacionalne posebnosti ili odvajanja, onda ona ne doprinosi jedinstvu i izgrađivanju crkve, već postiče samodovoljnost i samoživost. Postaje i ona paradoksalno kula na Duha Svetoga. Isti poziv upućujemo i onima koji govore o nekakvoj crnogorskoj crkvi, koji ostaju slijepi kod očiju jer ne vide drevnu mitropoliju crnogorsko-primorsku. Oni zaboravljaju da spasenje nije uslovljeno izjašnjavanjem ko je Srbin, a ko Crnogorac. Iskušenje je isto kao i u nama bliskoj i bratskoj Ukrajini, gdje također ostrašćeni šovinisti, rusofobi, predvođeni korumpiranim političarima uz asistenciju unijata i, nažalost, uz nekanonsko saučesništvo Carigradske patrijaršije, produbiše i proširiše postojeće raskole i ozbiljno ugroziše jedinstvo pravoslavlja u celini. Hristos nije došao da spase samo jevrejski narod, iako je taj narod bio izabran od Boga, da sve narode pripremi za dolazak Mesije, već je došao kao spasitelj svih naroda, makar radost darovana nam spasenja, poklona na kome svi treba da blagodarimo, zajedno možemo doživjeti samo kroz međusobno praštanje i izmirenje. Imajući ovo u vidu, duboko žalijeći i saosjećajući sa srpskim i svim ostalim žrtvama nesrećnih ratova na prostoru Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, molimo se novorođenom bogomladencu, darodavcu svakoga mira, da se mir konačno useli u naša srca, da oprostimo jedni drugima, jer je Gospod oprostio nama sagrešenja naša. Jedini način da se oslobodimo robovanja prošlosti i dnevno-političkim interesima jeste praštanje i pomirenje na koje pozivamo sve narode sa kojima smo nekada živjeli u jednoj državi. Posebno se obraćamo našoj duhovnoj deci u rasejanju, od Amerike do Azije, od Evrope do Australije, i pozivamo ih da prema svima uvijek i na svakom mjestu pokazuju ljubav na delu. Budite milostivi, ne sudite i ne osuđujte, opraštajte, pomažite jedni drugima. I uvijek imajte na umu riječi Hristove. Neće svako ko mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego ko tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Budite savjesni i odgovorni građani zemalja koje su vam pružile dom. Molite se za gradove u kojima živite, jer će u njihovom dobru i vama dobro biti. Ali nikada ne zaboravite svoju veru, jezik i otadžbinu, zemlju vaših predaka,
natopljenu krvlju mučenika. Sve vas, djeco naša duhovna, pozivamo na međusobno razumevanje, ljubav i praštanje. Čuvajmo se teških i neoprezno izgovorenih riječi, imajući na umu da društveno okruženje u kome živimo stvaramo upravo riječima. Blage riječi liječe, gruba riječ povređuje, a rane od riječi često su grublje i od fizičkih rana. Zbog toga nas premudri Solomon uči da su smrt i život u moći jezika. Ukoliko vidimo da nam bližnji nanosi nepravdu, postupimo po evanđeljskom načelu, razgovarajmo sa njim čineći sve što je u našoj moći da dobijemo brata svoga. Opraštajmo jedni drugima do 70 puta 7, a u sudovima koje donosimo prema drugima rukovodimo se istinom koju treba da obrazlažemo blago sa poštovanjem dobre savesti. Blagodareći Gospodu na ovome danu u kome po riječima svetog Romana Slatkobojca Djeva rađa nasuštvoga, a zemlja pećinu nudi nepristupno, anđeli i pastiri zajedno slave, a mudraci putuju u društvu zvijezde. Radi nas se kao malo dijete rodi prevečni Bog. Javljamo svetu veliku radost i sve vas pozdravljamo sve radosnim božićnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi. Srećna i Bogu blagoslovena nastupajuća nova 2019. godina. Danom u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu po Božiću 2018. godine. Vaši molitvenici pred Bogoblanjecom Hristom. Arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh Srpski Irinej, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, episkopi Šabački Lavrentije, Sremski Vasilije, Banjalučki Jefrem, Budinski Lukijan, Pananski Nikanon, Novogračaničko-Srednje-Zapadnoamerički Longin, Kanadski Mitropan, Bački Irinej, Britansko-Skandinavski Dositej, Zapadnoevropski Lukašički Justin, Franski Pakovje, Šumadijski Jovan, Braničevski Gnjatije, Zvoničko-Tuzlanski Potije, Mileševski Atanasije, Budinjansko-Nikšički Joanikije, Dizeldorfski Njemački Grigorije, Valjevski Milutin, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Gornjokarlovački Gerasim, Istočnoamerički Irinej, Kruševački David, Slavonski Jovan, Austrijsko-Švajcarski Andrej, Bihačko-Petrovački Sergije, Timorski Larion, Niški Arsenije, episkop mitropolija Australijsko-Novozelandske Siluan, episkop Buenos Aireski i Južno-Centralnoamerički Kirilo, Dalmatinski Nikodim, Osječko-Poljski Baranski Heruvim, Zakonsko-Hercegovački Dimitrije, vikarni episkop Moravički Antonije, vikarni episkop Renazijanski Stefan, vikarni episkop Mohački Isinkije, vikarni episkop Dioklijski Metodije. Iz Ohridske arhijepiskopije, arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski Jovan, episkop Pološko-Kumanovski Joakim, episkop Bregalnički Marko, vikarni episkop Stobijski David. Draga braćo i sestre, draga djeco, još jednom da je svima srećan i Bogu blagosloven. Najradosniji hrišćanski praznik rođenja Bogoblanjeca Hrista. Još jednom ću vas pozdraviti najradosnijim pozdravom mira, ljubavi, rađanja, novoga života, praštanja i svega onoga što je lijepo i čestito i Bogu blagosloveno. Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. There
svakda sada uvijek vijeko. Amin. Spasi Gospode mjesta ovaj posti milosreden svakda sada uvijek vijeko. Amin. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim bdi. Slama lepo miriše, poko majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Ko je našao? Kako se zove momak? Stefan Marković. Stefan Marković, ovo za portal da objavi. Sad